Nguhaye ikaze ku makuru agezweho kuri News Flash Rwanda. Uyu ni umwanya nyine w'amakuru agezweho muri aka kanya, amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Elia Anthony. Turaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihe habura iminsi mike ngo Ubufaransa bwinjire mu cyiciro cya nyuma cy'amatora ya perezida, umukandida Marine Le Pen w'ishyaka Rassemblement National ari mu mazi abira, mu gihe Emmanuel Macron bazaba bahanganye akomeje gusaba amajwi. Naho muri Ukraine, Uburusiya bwasenye uruganda rw'intwaro muri Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ikoresheje misile ziraswa mu ntera ndende yasenye uruganda rw'intwaro mu mujyi wa Burabirangije mu nkengero z'umurwa mukuru Kiev. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Perezida Museveni yariye karungu kubera Uganda Airlines. Aya hamwe n'ayandi tutababwiye turaje mu kanya gato tuyarambure. Gusa nkwibutsa ko niba utarakora subscribe na kubwira ko wabikora muri aka kanya, ikindi ukajya gukora na share, like, ukayikanda nayo, ugatara na commentaire kubyo tuba twakugejejeho kugira ngo turusheho kugenda tubinoza umunsi ku munsi. Mu kanya gato ndaje turambure aya makuru. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Perezida Museveni yariye karungu kubera Uganda Airlines. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko agiye guhagurukira abayobozi b'ikigo cy'indege za gisivili muri Uganda n'ab'ikigo gikora ubwikorezi bwo mu kirere cya Uganda Airlines kubera ko bakerereje gahunda yo gutangiza ingendo ziva Entebbe zijya i Londres nta handi indege zihagaze. Mu mpera za 2020 nibwo Uganda Airlines yatangiye ibiganiro byo gusaba ko yakora ingendo ziva Entebbe zijya London Heathrow Airport. Ni nyuma y'uko iki kigo cyari kimaze kugura indege ebyiri zo mu bwoko bwa Airbus A330 ndetse na 800 Neo. Mbere y'iki gihe iki kigo cyandikiye ikigo gishinzwe indege za gisivili mu Bwongereza gisaba uburenganzira bwo kuba nyine zakora ingendo zikagera kuri London Heathrow Airport zitagize ahandi zihagarara. Byari byiteganyijwe ko izi ngendo zizatangira muri Mutarama 2021, gusa kugeza ubu nta ndege n'imwe ya Uganda Airlines yari yahaguruka Entebbe ijya mu Bwongereza nta handi inyuze. Iki kibazo ni kimwe mu byagarutsweho mu biganiro Perezida Museveni aherutse kugirana na Ambassadeur w'Ubwongereza muri Uganda nk'uko tubikesha Chimp Report. Aya makuru akomeza avuga ko Ambassadeur Kate Ale yabonanye na Museveni arakaye cyane ndetse atumva uburyo ubuyobozi bwa Uganda bushobora gukereza gahunda nk'iyi kuri uru rwego. Perezida Museveni yavuze ko ibyakereje urugendo harimo imikorere mibi y'inzego z'ubuyobozi bw'iki kigo ikomoka ku butegetsi bwa Idi Amin. Ati mu gihe cya Amin twasanze inzego za leta zarangiritse, abantu ni abo kunyunyuza abandi gusa, usanga bategereje umushahara gusa. Icyagiye gifasha Uganda mu rugendo rw'iterambere harimo igisirikare n'urwego rw'abikorera, nubwo hagiye habamo inzitizi zatewe n'inzego za leta. Ati abantu bakora mu rwego rw'indege bishyurwa neza, kuki badashobora gukemura ikibazo cy'uru rugendo? Ni abanzi b'igihugu. Umuyobozi w'agateganyo wa Uganda Airlines Jennifer Bamutulak aherutse kuvuga ko kuba batararangiza uru rugendo byatewe n'ibyangombwa batarabona, yemeza ko bizageza muri Kamena 2022 iki kibazo cyaramaze kubonerwa umuti. Ni mu gihe kandi muri Ukraine, Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ikoresheje misile ziraswa mu ntera ndende yasenye uruganda rw'intwaro mu mujyi wa Burabirangije mu nkengero z'umurwa mukuru Kiev. Iyi minisiteri yatangaje ko yarashe ahantu 68 mu ijoro ryakeye nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'ingabo Major General Igor Konashenkov. Muri iki cyumweru Uburusiya bwatangaje ko mu bipimo byarashweho harimo indebakure radar ebyiri z'uburyo bwa gisirikare bufasha mu gukumira
gukumira ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa S-300. Hanarashwe kandi ububiko bwinshi bw'intwaro n'ahanyuzwa ibikomoka kuri peteroli. Uburusiya bwaheruka gutangaza ko bwarashe uruganda rukora ibifaru bya gisirikare ndetse n'uruganda rukora intwaro zifashishwa mu gukumira no kurwanya ibitero bya misile ziraswa n'indege cyangwa amato. Leta ya Moscow yatangaje ko yakajije ibitero ku murwa mukuru Kiev no mu nkengero zawo nyuma yo gushinja ingabo za Ukraine kurasa ku ngo z'abaturage mu Burusiya mu duce twegereye imipaka. Ni ibirego ariko Ukraine yo itera utwatsi yivuye inyuma. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya kandi iheruka kwemeza ko ubwato bwayo bw'intambara buzwi nka Moskva bwarwaniraga mu nyanja y'umukara beruka kurohama nyuma y'uguturika no gushya kw'intwaro bwari buhetse. Ahandi hakomeje kubera urugamba rukomeye ni mu gace ka Mariupol, umujyi uri mu majyepfo y'igihugu. Kugeza ubu abaturage benshi bari bahatuye barahunze ndetse Ukraine ivuga ko 95% by'uyu mujyi bimaze gusenywa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kwica abasirikare bake basigaye muri uwo mujyi byatuma ibiganiro n'Uburusiya bihagarikwa. Ahubwo yasabye uburengerazuba bw'isi kubafasha kubona intwaro zikomeye, cyane ko Uburusiya buvuga ko burimo kugenzura uwo mujyi ukora ku cyambu hafi ya wose, ku buryo burimo gusaba abasirikare bake basigaye kumanika amaboko. Uburusiya bwatangije intambara muri Ukraine muri Gashyantare buyishinja uruhare mu bikorwa byinshi bibangamiye umutekano w'igihugu. Mu byo Uburusiya busaba harimo ko Ukraine yerura ko itazajya mu ihuriro rya gisirikare ry'Uburayi na Amerika NATO no kwizeza umutekano w'ibice bikoresha ururimi rw'Ikirusiya muri Ukraine. Impande zombi zimaze iminsi ziri mu biganiro byatangaga icyizere cyo gutuma intambara ihagarikwa, ariko muri iki gihe bisa n'ibyadindiye ku buryo Uburusiya bwari bwatangaje ko buvanye ingabo zabo mu nkengero za Kiev, noneho burimo kuyisukaho ibisasu biraswa mu ntera ya kure. Minisiteri y'ingabo ya Ukraine iherutse gutangaza ko abasirikare 20,300 b'Uburusiya bamaze kugwa mu ntambara, mu gihe Uburusiya bwo buvuga ko abasirikare 23,337 ba Ukraine bamaze kugwa mu ntambara. Perezida Zelensky aherutse kwemeza ko abasirikare 3,000 ba Ukraine bapfuye, mu gihe Uburusiya bwo bwemera ko abasirikare bapfuye ari 351 bari ku rugamba. Reka dukomereze mu Bufaransa aho Marine Le Pen yashinzwe kunyereza umutungo, naho François Hollande asabira amajwi Emmanuel Macron. Mu gihe habura iminsi mike ngo Ubufaransa bwinjire mu cyiciro cya nyuma cy'amatora ya perezida, umukandida Marine Le Pen w'ishyaka Rassemblement National ari mu mazabira, mu gihe Emmanuel Macron bazaba bahanganye akomeje gusabirwa amajwi. Mbere yuko amatora bakuwa 24 Mata hagiye hagaragara ibirego byinshi bishinja Le Pen n'abagenzi be kunyereza 600,000 by'amayero ubwo bari abadepite mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi. Ni ibirego bashinjwa n'ikigo gishinzwe kurwanya inyerezwa ry'umutungo mu Burayi Olaf, byashyizwe hanze n'ikinyamakuru Mediapart gishingiye kuri raporo yakozwe ndetse ngo bashyikirizwe ubutabera bwo mu Bufaransa. Ubushinjacyaha bwa Paris bwemeje ko bwakiriye iyo raporo kuwa 11 Werurwe ndetse ko bukomeje kuyisesengura. Gusa umwunganizi wa Le Pen mu mategeko ni Maître Rodolphe Bessalut yabwiye AFP ati ntangajwe n'igihe bahisemo gutangariza ibintu n'uburyo bikomeje gukoreshwa. Ni ibikorwa byafashwe nk'ibishobora gusiga icyasha Le Pen bikaba byanamugiraho ingaruka mu matora ya perezida ari imbere. Maître Rodolphe yavuze ko bitangaje kuba ari ibintu bizamuwe iki gihe hagendewe ku bikorwa bimwe ngo bimaze imyaka isaga 10. Yavuze kandi ko bamenye ko nta muntu wigeze ahamagaza umukiriya we ngo agire icyo amubaza. Raporo ya Olaf ngo yatangiye gukorwa muri 2016. Le Pen aza kuyibazwamo mu nyandiko muri Werurwe 2021, gusa ngo ntabwo babonye raporo ya nyuma yakozwe. Iyi raporo ya Olaf yakomojweho na Mediapart ivuga ko amafaranga yateje ibibazo ari aba yaragenewe imitwe ya politiki mu nshingano
zayo igihe umuntu aba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi. Nyamara ngo Marine Le Pen n'abantu be ba hafi bayakoresheje mu bijyanye na politike z'imbere mu gihugu mu nyungu zabo bwite cyangwa z'ibigo by'ubucuruzi bikorana n'ishyaka Rassemblement National n'itsinda ry'abadepite b'Uburayi bahurira mu cyitwa ENL. Olaf ishinja Marine Le Pen hamwe n'abandi bantu batatu babaye abadepite mu nteko y'Uburayi barimo Jean-Marie Le Pen wahoze ari inshuti ye Louis Alliot na Bruno Gollnisch uba mu buyobozi bw'ishyaka RN na ENL. Bose hamwe bashinjwa kunyereza ibihumbi 600 by'amayero ku buryo ngo bagomba kuyasubiza. Iyi raporo ivuga ko uyu mukandida wa Rassemblement National ku giti cye yanyereje agira mu bihumbi 137 by'amayero mu isanduku y'inteko y'Uburayi ubwo yari umudepite hagati ya 2004 ndetse na 2017 kuva muri 2017 kandi yakozweho iperereza ku mitangire y'akazi Kabaringa akekwaho ko yagiye ashakira inshuti ze mu ishyaka mu nteko y'Uburayi. Mu gihe hasigaye iminsi 7 ngo amatora hagati ya Le Pen na Macron w'ishyaka La République En Marche abe mu Bufaransa habaye imyigaragambyo itandukanye igamije kwamagana uwo mugore ufatwa nk'uwo ku ruhande rw'abahezanguni. Ni imyigaragambyo yabaye kuri wa gatandatu nibura mu mujyi wa Paris no mu yindi igera kuri 30. Umuyobozi mukuru w'ikigo Greenpeace France Jean-François Gilliard yabwiye AFP ko itorwa rya Le Pen yaba ari inkuru mbi ku bikorwa byose bijyanye no kurengera ibidukikije no guhangana n'impindagurikire y'ibihe. Yagize ati kwaba ari gusubira inyuma komeye aramutse ageze ku butegetsi. Naho François Hollande we wayoboye Ubufaransa hagati ya 2012 na 2017 numwe mu bagaragaje ko adashyigikiye Le Pen ahubwo ko abantu bakwiye gutora Macron wamusimbuye. Yunze mu rya Nicolas Sarkozy nawe wayoboye Ubufaransa kuva muri 2007 kugeza muri 2012. Hollande yabwiye TF1 kuwa mbere ko abafaransa bakwiye gutora Emmanuel Macron muri manda ya kabiri. Yagize ati ntago ndi imbere yanyu ngo ngire uwo mpa amasomo cyangwa kubwira abafaransa icyo bakwiye gukora. Yongeyeho ati icy'ingenzi ni Ubufaransa ubumwe bwabo ahazaza habwo mu Burayi ubwigenge bwabo. Ndabasaba abafaransa gutora Macron urebye uko ibintu bimeze. Hollande yavuze ko Marine Le Pen agize muri Elise Ubufaransa bwahura n'ikibazo gikomeye mu bijyanye n'amahame bugenderaho indangagaciro zabwo no kuba Ubufaransa bwabasha kuguma mu bumwe bw'Uburayi cyangwa kwishyira hamwe n'ibindi bihugu. Macron ahabwa amahirwe yo gutorwa manda ya kabiri yikurikiranya. Ni ibintu byari bimaze kunanirana kuko uheruka gutorerwa manda ebyiri zikurikirana ari Jacques Chirac mu mwaka wa 2002. Ni mukunguko tuyasoje nikambashimye mwese twabanye kuva ku isegonda rya mbere kugeza kuri ngiyi rya nyuma. Amakuru kuri News Flash Rwanda na akagaruka. Mbashimira mwese rero babwira ngo mukore subscribe n'ibindi byinshi cyane, like, share ndetse mutere na commentaire ku byo tuba twabagejejeho. Reka mbabwire ngo Imana ibarinde.